Tuntin muna UFC Champion title call mek to fighter thaber bat zinga tu hian nge ni UFC weight division pakhat ai tama champion thei tura theina nei sang ber ti chu fight fans ta zinga zona om thei ania tun tuma kan video po hian kan soi tak anga UFC fans hena tanga zona om thei tun din muna UFC fighter champion kongshen call mek tu te zinga ma ni ro rel na huang ram ripel thak thei khopa weight division danga lallen thei tur khopa theina nei angai fighter te chungchang soina hun karon nei dona UFC champion kongshen kol mek tu te jinga weight division pania champion du wangin title kol mek tu ten an taksari na tidang lam ta se an tifu ange tifu lawang ti te chu aron sei chho kan tum don ani amero chu zong zong kan soilan ma chuan shiat hiam all sam le zong nan UFC weight class pariat kan soilan masak le phot atu lo ma heti hian in tran ngal don ang o ama sapera chuan UFC a hian mi patan weight class pariat oma chung te chu flyweight ke si som nga par huang in elna atangin a in tran ani hai hi Brazilian fighter Alexandre Pantoja raurel na huang ania adota mera valis filia raurel na Bantamweight kesi somruk pakat huang ilmel nain adot ani Australian fighter Alexander Volkanovski and Featherweight kesi somruk panga champion title kolve mekin lightweight kesi somsari ero Spanish fighter Ilya Toporian tuntin huna ne taka raw arel mek na ania Welterweight kesi somsari pasari huanga Jack Della Madalena in champion kongren Colin Middleweight kesi somriat pathum huang inelna khamzat chimayefan ka hun ain trantae ti niom takin tun nai te champion title aron lo chuak ve boka light heavyweight kesi som kwa pathum huang inelna magamot an kalefan title colin UFC weight division zinga lian ber heavyweight kesi za som ni inelna aero British fighter palian Tom Aspinallan UFC champion kongren a sheng ve mek bok heng kan soilan masak tak te hi kan video ngai thla thin tu te ta na ngei thak a osam zok nan karon soilang masale ani ole clear tu te kan in ring to chuan UFC fighter champion title call mek tu te zia tu hian nge Irish fighter Conor McGregor te GSP te John Jones te Daniel Cormier te Henry Cejudo te le tunhaya Alex Pereira le Ilya Topuria ti yanga weight division khat ai tamma raurel theini ta ang ti chu UFC champion title call mek tu fighter te theina nei tale an niam deuh na laya ka ngai te nen lam karon soi do ani ama sabera UFC weight division niam ber kaise somnga por huang in elna champion title kum ni ngot lo kol to Alexandre Pantoja atangin bul yan tan don ang o Brazilian fighter Pantoja hi Brazilian jiu-jitsu le Muay Thai background nei tha fighter rangle tough big kania UFC pound for pound ranking thara bra pangana din mun lo tu ani mek bok Pantoja thatna soi don chuan kumsang ni somni pathuma Brandon Moreno loka UFC flyweight title a hlo chhuat na fight kha enlet afwang kumsang ni somni July thla Askarov nen anin machan truma atsak lo atang phei chuan Alexandre Pantoja an nutiang chhonjai reng rel to lowin kumnga chet chu ne to tong lowin hun amang chho ve mek Pantoja hi arau rela flyweight ta chuan lallen angin leng mek ma se UFC weight division niam ber khela ni angin weight division pania champion ni tur chuan ke somruk pakhat inalna Bantamweight champion Merab Valisvali amachona ngai don Alexandre Pantoja hi fit nga le inches nga sangania Merab hi fit nga le inches ruka sangani thung pumrua chuan anin chen to khat view amera chu Pantoja tan Bantamweight champion lai Meraba an ne thei chu thil thei lo tluka angai thei riome Pantoja hian Bantamweight fight nei tur chuan kejinga lai in ari na ati sa na ngai dona so tiang ni chuan a weight pa ngai flyweight ta rang taka a fight thin ang khan Pantoja hian
Bantamweight ta chuan a fight thei kharin ani nom lo atum thei turangai merap valis vilinen an sang zonga in ang thuak ma se Alexandre Pantoja wrestling cardio le striking a merap hichu angamin ari nom lowa tharuma po angam chuangin ari nom lo Son O'Malley sparring an na video clip kan mu bo khan O'Malley pet kha Pantoja tan chuan anado tila thudik soya kan ngai thayang vanai thil tua merap in liamin bantamweight kongchen midang chu turin merap hian da leilok poni se Pantoja hian merapa lo hne to ho Son O'Malley te Umar Nurmagomedov te a hne ve thei kharinarin omlowa hei wang hian flyweight champion Alexandre Pantoja tan UFC weight division pania champion chu thil thei lo tluk ani tila kan sei swalom lowe Bantamweight kg somruk pakhat huang in elna lal le na leng mek merap valis vili lam han hoi vela ila UFC fighter tam tak tan chuan weight division pakhat champion po thil har ani line tundin mun UFC fighter champion kan nei ta zinga chuan merap hi Middleweight division baka champion kongsen sheng tora thaina nei sang ber ta zinga mi nin ka shia merap hian bantamweight atangin flyweight fight turin ari na ke zinga ve lai pe ma se thatakin a fight thei thawin arin oma UFC flyweight champion lai Alexandra Pantoja po hian a hne thei kherangem ti ero ari na a hniam to dona vein thil chiang sa tak ero ani bik lo chuti rualin UFC fighter te zinga mani arina ti hniam ai chuan mani weight division thlokana weight sang zoka fight nei tumnari lupu thin te hei fighter tam zok anlo ni to thila chu tiang thawin kan soilai merap po hian UFC weight division pakhat chawa champion du tok lawa UFC weight division pahnia champion ni tumnari lu apu ani chuan a weight ati hniam ain ari na kejili vela ti sana Featherweight Raurel tu Alexander Volkanovski ama chondu fezo ginarin oma UFC weight division niam lama champion pani te in ma chondu ta se kumlama upachau Alexander Volkanovski ma chon turhian merap hi athatok ati thayang Volkanovski ain tundin muna merapa cardio hi abonjok boka amera chu Volkanovski kutum hi a hlom ve thung em ani chuti rolling striking nei tha O'Malley pon ti ngai na a hriatlo merap hi Volkanovskian a hnek tluk big thei mei arin omlowa around nga an khel zawani phei chuan merap hian ne na chance anei sang zawk inarin om hei wang hian merap hian weight class pakhat ai tama champion kong shen thei na hun tha a nei lian tiu kan ti thayome Featherweight kg samruk panga huang in elna champion title call mek tu Alexander Volkanovskian ne taka rau are lai lal ropui tu che thailo ang maya Featherweight rau are lai kha kan la shiana den oma amero chu Volkanovski chanchina ati swal ber te zinga miero ropui na ramata ropui le zwal tuma lightweight kg samsari huang inalna Islam makache fa fight khani ome anvai khat in to na fight mu nom tak fight fans te min hluyani kha ma se anvai ni in to na ero Volk amwal phauti kan mu Featherweight lalpa ti hialan to thin Alexander Volkanovski ropui na ta lightweight ropui le zwal atum na eroin kian ni anei ngala Featherweight alet le lain Spanish fighter chachau mai Ilia Topuria laka amwal phaunon le ani kha amaro chu fighter thabik ril rupau khau le tlomlen tumlo Alexander Volkanovski tan chaklo na chanchu thil za thlak ani lawa a aya za thlak chu a chaklo na ta tluk hlenani UFC Featherweight lalpa lauti to thin Alexander Volkanovski tan chakna mel in her chhuak lain Featherweight champion kongshen a hlo chhuak le thaya amiro chu kumlama alo upachho ve ta bok nen Alexander Volkanovski hian kan video kan soitum weight division pahnia champion ni chu a thei don talawangai thei ani chhota ani Volkanovski hian UFC weight class nia champion hi rantum non le poni se tundin huna chuan champion lai lightweight aroral tu ama lo ne to tu Ilia Topuria hi chu angam chuangin arin omlowa hei wang hian
Alexander Volkanovski tan chuan UFC weight division pahniat champion chu thil thei lo tluka ngai thei ani yang UFC weight te lam atring control chhota boka weight sang ber lam han kai chhole ri dori la UFC heavyweight champion kong hen kol tu Tom Aspinall tan UFC weight division pahniat champion ve hi a thei reng em UFC champion ni lai fighter te weight division pahniat champion thei an ni lo hi chu zo na om thei le thil hriat chak om tak ania a mer chu he zo na hi chu UFC heavyweight apalian Tom Aspinall chung changa ero chuan zo na a thla ka ngai thei ani a chan chu thatar maya Cyril Gain ne na in ma chon tur Aspinall hi tun din huna ke ja som thum velarit ania hei wang hian heavyweight atanga a weight niam zok light heavyweight ke je som ko pathum huang in elna heavyweight a ne taka ro rel thei turangai ne mek Tom Aspinall ang fighter hi chuan an weight an tin niam hi thil din om le thil ni thei lo tluka ngai ania chu wang chuan Tom Aspinall chung chang big la chuan UFC weight division pakhat aitama champion ani thei lo zona chan all sam ber chu ni thei lo ti an yome light heavyweight ke se som ko pathum huang in elna ro rel tu Russian fighter Magomot Ankalev lam in hoi vele donila UFC 320 tunkar chok ni jing lom tura atum ni nan Alex Pereira le Ankalev te fight kan mule dona he fight lom tur hi light heavyweight champion title kol mek tu Ankalev adin mun chiana tur fight poimo tak ani don Ankalev hian Alex Pereira hi atum ni nana anne thai ani nga chuan light heavyweight a ro arel chun zomin arin nom zela amero chu kan zo na chana UFC weight division pahnia champion thei tur ero chuan heavyweight a Tom Aspinall na khai khin angai ve thungang UFC palian in alna heavyweight a ro hi chuan Tom Aspinall hi fight fans ta da chung nung ber ta zinga mi anderia John Jones mek pon an he lawang tia an soi kha ani Aspinall hi John Jones ai chuan tun din na chuan a thozoka ngai thai ani chhotan te zel bok chuti rualin heavyweight Ankalev le John Jones khai khin le tunita se mitam jok chuan John Jones hi ne na chang tu joka an rin turen thung kan soi tum in thatia bang suma hei wang hian UFC light heavyweight champion lai Ankalev tan po UFC weight division pahniat champion chu thil har sa takani don tin a chan thaya amera chu base hey bo top ani big low Tom Aspinall hi ground game le striking a thama se striking a thave tho Ankalev angrang hi Tom Aspinall hian a career alam chan big low ti thaya pumrua alian jok Tom Aspinall laman be na ta tal chu ero Ankalev tan thil har sa tak ani don chuti rualin ground a po Ankalev hi da niam thai ani big low hei wang hian UFC weight division pahnia champion thei tura Ankalev thei na hi baisei bo top chu ani big lo kan ti thei ome amera chu Aspinall ne thei tur em chuan Ankalev ru alanaw de tin han soila kan soi swal taminarin namlo welterweight ke som sari pasri huang in elna champion title call mek tu Jack dela madalana lam han hoi vele donila Jack dela madalana hian welterweight champion kong thena shen nuwa fiana tak paltlang turin Islam Makhachev lightweight a rai tak aro laurel to amachon don ania fighter pani te hi sanjong le pumrua chuan an in tiat hle madalena machon tur Islam ground game thatzia kan no shiat ne to baka striking apo annep lo zia fight fence ten kan long mu to thina chuti rolin madalena chungchang hi chu Islaman weight division pahnia champion ni tura akong zo laya ani angin Islam Makhachev chungchang nen soikop thai ani kan tuya kan han peng le hloi thin mai po a kan video zo na UFC weight division pahnia champion ani thei ngem tia Jack dela madalena laka kan zo na chang tur ero chuan madalena hian ari na san poni se UFC middleweight a khamzat chimaya wrestling akhan lo mai nga tin a soi thei ome madalena hi fighter thatak striking le ake chuak baka attack down defense po thatak ni ma se
Gilbert Burns alo take down thei to fighter kha ani ve tho ti ero kan mu thiam me hei wang hian khamza the first round take down dol tur em chuan madalana hi da san ala har review madalana laka kan video zona chhana ero UFC welterweight champion lai Jack de la madalana hian UFC weight division pania champion ni thei tur chuan theina anei tok lo ti leri phot te se lightweight kesi samsri huang in el nalo champion to thin islaman weight division pania champion ni tuma Jack de la madalana ama chon tur po hian soi aloa UFC fans than khat chuan Islam hian welterweight a madalana nia aro arel thai an ring tlat lo thung amaro chu Islam grappling thazia lo mu fu to tu tan Islam grappling a ro chuan rin sang tak da ngam mania chuti rualin mani island le weight division lian zoka madalana hi Islam hian a bon bet fau thengem ti chu thil shiat cha kom to tak ani thung Islam cardio hi a ai fighter lian ma chona grappling hlang do thawa fight tur chuan thau chu ka ngai thai ani lo striking a madalana a chelo view boka hei wang hian video ti lama zo na UFC weight division pania champion ni thei tura Islam makachefan theina anem ti zo na chang tur chuan November a fighter pani ta in ma chon zo khuna chan chau thei nin ka ngaya tun din huna chuan Islam hian madalana hi anne arin am chia lawa ka din na ero 50-50 chak thei ve an ni tin kan soi mai tiang weight division pani mai po ni lo pathuma champion ni tura theina nai Spanish fighter Ilia Topuria chongchang hi han soi vele zoila Featherweight kesi somru panga huang in elna fighter thaba berten akut tum to lawa champion kongren lo thei lawa an ken na ngai nuwa Topurian lightweight kesi som sri huang in elna Brazilian fighter Charles Oliveira nek thuin UFC lightweight kongren a hreng chunzom vele ti kan lo hretwa Ilia Topuria hian UFC weight division pania champion thei turin theina aneyam tia mi poison achu thei te renge tin awesome takin chan thei ania chuti mek line alung thukim nan lolo tin ni om fashana Topurian welterweight Islam makachev a champion ani chun in sual pui nge adu thu alo soi to a Topuria du thu sam ang hi thleng lo po ni se Jack de la madalana ne tur chuan Islam ai ma pon Ilia Topuria hi a pai sei om zoka UFC welterweight champion lai madalana laka pumrua te zok ma se a ai sang lo tu do zel tu Topuri hian madalana hi midang alo swal pui to tangin a nek thluve thengeyang ti rinna fight fans te jing aum chhotan vio kan lo mit thalok fight hi lo thleng tangat se madalana hian Topuri hi distance fight nei pui tum vio ma se around chunga distance fight a har sat dona wangin all sometime Ilia Topuria hian UFC welterweight champion Jack de la madalana hi at nek thlu thaina rinam hei wang hian kan video zo na UFC weight division pani mai po ni lo pathuma champion thei turin Spanish fighter Ilia Topuria hian theina anei sang ber ti hi Topuria chungchang bi ka azo na chhana chuani Middleweight kesi somriat pathum huang in el naro ral tu Khamzat Chimaev chungchang hian video han khar donela UFC middleweight a Dricus du Plessis thazile fighter complete an izia fight fans te chuan an show me Khamzat Chimaev tanero du Plessis ne kha ropui le zwalnania ati dan ngai bokin fast round atangin DDP attack down thei ti kan mu kha fight Khamzat an fighter tharunga le lian du Plessis ground game a dominate luan thak thai mai khan a cardio po ma a son zia min mu tir chiang hle Khamzat Chimaev ama chon mak chuan Dricus du Plessis an middleweight ama han bitom zo reng atong lo ani bera UFC middleweight a thabera ngai thai du Plessis an angam lo wal Khamzata aton ni tangero middleweight fighter zinga Khamzat ropui berati thaya ropui zual zel poinarinam kan video ti lama zo nom Khamzat hian UFC weight division pania champion ni thei turin theina anei ve reng rengem le ti zon chan don chuan
light heavyweight champion lai Magamot Ankalev nena khai thin dun an ngai thunganga fighter pani the in ma chon tur angin mitthla taila khamza thian fighter tharum nga le striking tra du plesi po khatianga hnia abuan thayani chuan Ankalev po hi a chei chaw ve thai ngei na rin oma Ankalev le Alex Pereira in ton masaga kong engkima grappling thazaga ngai Ankalev an takedown om manglawa Alex Pereira fight luan te khan Ankalev hi khamzat te anga grappler thatak ani big lo zia atilang ome grappling takhi Ankalev a chakno na tur pakatangai thai ania chuti rolin khamzat chakna ber ani thung fighter pani te pumruwa in tiet tok la hai hi khamzat tan UFC weight division sangzoka a har satna tam tak sut kiana tur poimo ani thai fighter pani te in ma chan hi mudon ni taila khamzat hian wrestlinga a that zo na Ankalev hi an thai mai arinoma hai wang hian khamzat chumaya po hian UFC weight division pania champion turin thaina anei ve nge ye tin soila kan soi solom lawe clear to the zinga tunin mun UFC title call mek to the zinga Ilya Topuria nungzoya UFC weight division pania champion ni thaitura kan ngai fighter te kan shia chuan comment section lama lo sai lang ve reng rengila kan fighter pum ang pum tu enzat tak amang mo